Assalamu alaikum ardaqlı bizim kanalın görüşçüleri, fermerler, amansızlardı. Uruqluqqa qo'chqorlar var. 2 baş qizil qo'chqor, 1 baş qara qo'chqor var. Monday boyu 1.6 deb atadi, şul cho'ng qara qo'chqor. Buni anan ko'rsatamiz. Birinchi ekoni ko'rsatib olaylik. Mana plem kartochkani qarmab turgan qo'chqordan boshlay berayin. Mana qo'nqosi, quloq boshlarini ko'rdingizlar. Plem kartochkasi menen ekan, 0224 deb turadi. 24-yili fevralda tug'ilgan degan. Biroq qo'zi tish bilan turadi ekan. Quyruq cho'tkir azraz, mersen bilema, mo'ljaqlar og'ish, etleri mana rozovoy, mo'yerlari og'ish ko'rdingizlar. Demak, bu temniy qo'chqor emas degan belgisi. Mana jilikleri, jelkelerini qarangizlar, to'shlarni qarangizlar, bel, to'sh, junning tozaligi, mana junning tozaligi mana. Başının forması yakından gösterip koyayım. Dişini açıp koyayım. Taza bası. Koz dişe gene. Parametrelerini ölçek ölçek. Parametrini hazır ölçek veririz. Ha bunu menen be? Bu plem karışkanı bana verin. Plem karışkanı da bu kadar biz. Kim ha? Bu oldu tartıverin ana. Tak bir yerge koyuldu. Ne kızıl? 90 bu. Ana. Kışa gitti. Oldu ha. Buna al sıraktan göründüğümdürge buna. Ne? Bu hem kanday 90 üstü olup kala 91. 91, 92. Bunu hem gördünüzler. Uşul yerde ölçöndü. Kulağı kanday olup kala şefim? Kulağı 19 biliyoruz. Kulağı 19. Baş burası da öte garban hasta mı? Bu. Cilikti qarаңызlar. Maşallah. Baskanlar ay жылқыдай басады да. Selin tak. Hargetте. Qara qo'chqorimiz. Buni oyog'i da ko'rsatdim. Buni qizil qo'chqorimiz ko'rsatdilar. Plem kartochka jana qo'z qo'chqordiqi. Bu nima? Так, красная deydi. 02-2024. Хозяйство Талай Аламединский район deydi. Bulçu. Babanich. Bo'ldi. Parametr metrek. Metrek железно. Mana. Metr 2 deysizmi? Ava. Bo'ldi. Qulog'ichi. Qulog'im ketdi seni. Mana kalson üstüne. 20 ekan, 20 plus. Bo'ldi. Şirina 11,5 shulay. Jo'nda. Qulog'i, Ava. 11 dese o. Keyin plem kartochka 11 deb yoziladi. Ne oldu bo'lsa. Bunda razrez четкий. Figura jilikti, ay uzun massivni qo'chqorda to'shlar. Liniyasi Vavanish dedingizmi? Buni Vavanish. Yashi qanchada bo'lib qoladi? Bu ham 4 tishni tayyo'tadi, biroq saylik mana. To'ldirib o'tadi-da, polniy mana, tegizlaylik. 4 tish. Mana yaxshilik ochib ko'rsatmish. Mana. 4 tish ekan ha. Явный bo'ldi. Toza 4 tish. Bo'ldi. 2 yoshga ham to'ladi. 2 yoshga ham to'ladi, ha? Buda bo'yli qo'chqor ekan. Bog'larini qanday qilamiz? Az so'm kerak ekandan o'tir, ya'ni qo'yib beraman bog'larini-chi. Va cho'ng qo'chqorda 165 ming so'm. Narxichi, yoshchi plem kartochkasimi? Ani degan 200 ming so'rayapti. 200 ming, ha? Ha, bugun baldar kelib 180 bergan jo'qmiz. Bo'ldi. Tetigini. Al svetli ekan, o metr 2. Bu formasi jaman tik ekan, ha? Quyruqlaridagi bunday tik ekan-da formasi. Arashanda o'zi redkilar bunday tiklar, Vavanish liniyalari emas. Liniya Vavanish. Bo'ldi. Qara qo'chqoringiz torting shefim. Bu slishkam gigant qo'chqor ekan. Bo'yi 1.6. Tetik qo'chqorni kirgizib olaversangizlar bo'ladi. Ya qarmab turavering anda. Tak. Tarting shef, keng. Bo'yini o'lchaysiz metr meni. Yaşını aytavering bu qo'chqorning yashi. Bu yashi 2 yosh bo'ldi. Tishi 6 bo'lib qoldi. 60 ga urib o'tadi. 60 biroq to'liq sayalik. Bo'ldi. Toshida 2 yosh bo'ldi. Yosh bo'yicha-chi. Juni bachim qara ekan, ha? O, jiltiroq uzun, tegiz, belli uzun, ay uzun qo'chqor. Boshlari. Bu liniyasi ne liniya bu? Bu nasorok. Nasorok? Butun tuzlab qo'ying, shef. Tuzdan sizlar tep qo'ying, bo'ldi.
Ölçeyiz boyunu. Buna ölçenip koysak tamam bunu. Son butu çıkarın, usulünü çıkarın. Son uçuğa koyu verin ha. Buna kılık var da. Şimdi. Tigizben butuğa. Tigizbeyle karmap durun. Koyuldu. Başlayız hemen bu. Oldu. Bir an tutpay. o tuzluk et. Ya o şu uçuna tık koyma. Sonra içinde taltayıp durdu. Altay bir atı olmadı pay. Metr 4. Bana görmedi. Eller özleri görsün, özleri tenas çıkarsın da. Koçkor karşı jöntur baytganda başını kıymıldat. Öğretken. Koy jererim. Metr plus metr 5'in tögürögü koçkor eken değil mi? Kim kelip ölçey alsa ölçösün. Ölçüse 1.6 çıkağı, 1.4 çıkağı, 1.5, 1.7 çıkağı. Maşı ölçüş kıyın, real ölçüş öte kıyın. Жүні қырқылған мезгілі. Айта берің данныйлары қандай болады? İşletilgen bir kozlar düşkön bir. Kozlar düşkön, probi kozlar var, ulgaç kozlar. Oldu. Слишком gigant eken he? O, ana bunu выставкалар ойнайм дегендер алса болады. Эми ушул сот буч. Çüydün koçkarı? O, ушул шокта. Bağısın qanday qılabızın? Бағасын 10 000 Dollar he? O. 10.000 dollar. Metrдің üstü koçkar. Metrдің üstü garanti eken de. Метр 5-тин үстү гарантия, уруй менен келип тескер болору. Болгону кочкор жапып, эметти жатып алып атпай. Ну, алгандар boyunu ölçöp көрүp өзүңүздөр карап алыңыздар 1-2 см. Келгенден кийин телефондо бүтө турган нерсе эмес да бул. Келип көрүп өздөрү. Болду. Ставкаларга ойнойбуз дегендер. Жетекке басабы? Bir көрсөтсөк баскандар жакшы болот эле. Жетекке басат. Бияка тартты. Скорбай. Ишине оорумун өзү кочкор экен, э? Болду. Бааларын айттык. Ушул кочкорлор бүгүнкү күндө сатылат, мына 2 кочкор. Булардын дареги Чүй облусу, Москва району, Петровка айылы, Беловодскийге жакын жер. Чүйдө, Бишкекте. Бuna жеринен дагы сенеп койсок болот, жана жатып албадыбы? Болду. Биз эч нерсе дебейбиз. Ölçөсөңүз да макул, ölçөбөй койсоңуз да макул. Колуңузда илинип турат метр. Жүнү качан кыркылды мунун? Жүнү 1 айдан өтүп калды го да. Алем. Бывает па. Sorunuz turbayt eкен кыскасы. Бутуну башын кыймылдата öğretken. Келгендер келип туруп көрүңүздөр ушу кочкордо. Болду. Петровкада турат ушу кочкорлор. Кочкор издегендер болсо көрүңүздөр.